Kumsi benta ban pun skutu pajba ya kajing koridor ka khuj ka subah ki snong ki thau ka sengri bhoy youth developmental and social organization arpomer circle kala punlong kajing ajing hikai halor kajing khuj jing subah ya kane kajing ajing hikai la punlong ha ka pratarik unai wing haying dorbar jong snong arpomer ha ka bala awan bersak hilang do emle ganong po ba amral bons em ha ka jindorang kad UMDC ganong po ba belajir rani uba Arnold Singkli presiden rengba ka RBYDSO usamlaya Christian Jentham presiden RBYDSO arpomer circle Kinungkit kam snong ki dekhot ka RBYDSO arpomer circle ki khun samla lembat kilong kemi ne kin rutuli ki snong ki banakat hain arpomer ki bal awan bersngap ya kan jing hikai ha kate kasni na kalian kasang RBYDSO kal ai sung baru de sunduk penlangyut sya kilong kemi jung kita kin rutuli ki snong ha bakrana kate kasni ba amral bons emul ai ka jinyoro ya kan kasang kabla ponlong kum kini program ban persapriang ya khobor halor ka jinle khoj ulo ongru ba ka jing khoj jing suba kalong ka bedon ka ma ka jing im jingi wei pa wei Berkumju aka imlang salanghi berok kawai nomor kajing lekhuj kepenlat nak kajing pang jing stom. Kidot kane ka benta, lalu kidot kane ka film lumba jangan ka seni. Ka program kabarit nei hang jempet jangan kane program kabahe kabla keren dulu. Kane ka program kaba seutenat yang jam organize film bagila mundur ke program. Kalau bersama di dosbin, bang ay dosbin kat bagila kabut kabor. Na benda bersimkia na benda kasyong katut kasuba hapo islom thau jong te shibun ki kitin sayo jikran na kini ki chuges na ki MLA badon borok jong MDC di don badren kit sapasha ipi kitin ki batis ai ipi ki jikran ka apaka kabala shadu stu renga ai publik ka bakar ya ki kena ni kada jukia ka jongki lamba jong ni program ka banang kong ka jingle juki hang ne amre along program ka bala kum ka wei nak kidak ka ban persumpu yo ese ya ki nong shlong di jong ni khamtam ka jing kho jong ki ya ki senglong kami ni sumpu ka senglong ki de ki wei de ki shot lam ta ka khut ka soba ka shlong ka thau ka yi ka sem banyak ini ero ya ini nong ilang ki flagship ki senjam ini ki ustaz ini lebih bertang ibarat orang ini kian jadi kita start dengan syampan ini hilang penting ini jual air semua ini bersumu bersim juga ini semua nak berani ibadah kepada air semua ini apa ini sendiri senglong kami bagaimana keren cepat kita keren benda jom ke senglong kami yang ikut ke subah kawangi ngimla pasklet kulisi pun nak benda ijing le mahal itu aman lagi sudah perlu kita tapi kira kita ikut ke subah ngimla pasklet ya kisnan kita bahkan suah Restoran pedeng dari penseluruh mau lembaga nilai total sanitation campaign bagi apa lagi semua antara ini VHNC committee juga dari semua lembaga telah berkuat kerja bagi long kami dan tak lihat kod yang subah village health and sanitation committee kalau saya tahu lagi semua di dalam rosu mahal berpenek dari committee di senglong kami antara village health and sanitation committee berbidang nah teman-teman berkuat kerja dengan kod yang subah Dikri rekan-rekan Bank Kesok Sental, Dispensary, dan Hospital di Belanda Bantan Sen, Kesorkan Penen, Lembaga Swatch Barat Mission Kali gue ini benda di Bank Kesorkan Penen dan Sikian Bank penio yang dijaga di Sabah Aman Lek Sriwini Mutupai Tanah Toilet Kiba pun kisnong Kiba deh yang kinong kendong Kilayo yang itu sertifikat di Open Defecation Free ODF sertifikat. Untuk Islam kita orang kita lihat kita dan kita kali cawar kiyo itu sertifikat. Pasti pun ki Islam kilayo. Bagi skam hanya Islam itu, agar new Islam keluar dari skill. Kita pun सरकार yang berseluruh, office yang video itu berseluruh, office yang PhD itu berseluruh. Bagi lori kilomser Bidron yang dikali sama kemudian batu kata bangun kiar nak jinglet pada sama lagi juk di bawah suara kalau kita ini lek kat balang ban kita di toilet kita di elektrik kita di paikana bangin lah ban lek